Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe mbukele tindzabeni tesiswati la ku SABC1 nakuLihayi nathi leti hamba embili. Having said that, the application is granted and bail is set in the amount of 30,000 rand for each applicant. Lisekela lemphathi wemaphoyisa masipala ekuruleni lemisiwe Julius Mkhwanazi nalasolwa naye lo ngumphathi walo masipala Kagiso Lerutla baniketwe ibheli ya 30,000 wemarandi ngamunye. It's scary to think that there's so many schools that are overcrowded and that we need 35 billion to solve the problem. Litiko letemfundo eGauteng lithi litawudzinga imali lelinganiselwa ku 30 billion wemarandi kwakha tikola letingemakhulu lamabili letidzingwa sifundza. Takamuva tithi litiko letemnotfo waphasi nemafutsa etimoto selikhethe kwelula sikhatsi lebesibekiwe sekunciphisela abasebenzisi betimoto emalevi labawakhokha uma bathenga emafutsa etimoto. Kepha kusichazela ke kabandi ngalokwelula kwalesikhatsi sinemhleli wetindzaba wetemnotfo eSABC Tshepo Mungwayi. Tshepo angikubingelele letindzabeni. Mhlawumbe ungaqala nje mhleli ngikusichazela ukuthi umbukela ngalinzelani ke ngekusho kwesile statement saleli tiko. Ucho ukuthi when government is announce a new price adjustment, I'm sure umbuso uzo announce kusasa or on Friday. What is going to happen is that the increase is going to be less than what we were going to get. Remember, we need this fuel levy. Manje, this time when we pay for a price of petrol, we are paying only a portion of the retail price because they've removed the fuel levy. So izosiza kakhulu ukuthi the increase, we know that with petrol we're expecting ukuthi izokhuphuka ngo 3 rand. I'm sure the increase will be much smaller, and then diesel nayo was going to be a steep increase over 7 rand. I'm sure nayo we will get a much smaller increase. So izosiza kakhulu, although it's temporary. As benethemba ukuthi by the time sifika ku June, sifika ku July, then situation in Middle East is over improving. The war would have ended, and uzosiza ukuthi mhlambe there won't be any need for this relief. But also government can't afford it for too long. Kutawube sekwendekani ke nasekuphelele so sikhathi noma lelihlelo la hulumende? Well, siyazi ukuthi government ithi because of this temporary relief they are going to lose imali lingana 17 billion rand lesikhokha through the fuel levy. So government can't afford to lose that money for too long. That 2 months, I think that's the money that they can only afford to forgo. So going forward, uzokuthi they'll bring back that fuel levy on the price of petrol. Lokho kuzoyenza ukuthi iprice ibe higher, and hopefully the petrol price, let's hope, will not increase. Okay, mhleli asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Siyabonga. Inkantolo yamanje ke eBoksburg inikete lisekela lenhloko yemaphoyisa ekuruleni lemisiwe Julius Mkhwanazi nemphathi wamasipala wekuruleni Kagiso Lerutla ibheli ya 30,000 wemarandi umuntu amunye. Letikhulu tibukene nemacala enkhohlakalo kukhwabanisa nekwehlulekisa kusebenza kwemthetho. Kanti letinsolo tilandzela kutholakala ukuthi umshayeli waMkhwanazi Thabang Tsotetsi watenda Lerutla wamvelela nasenkantolo nga-2019. Laba ke babhekene namacala okubika ukuthi enzeka ngonyaka u2019 nalapho kubikwa khona ukuthi uJulius Mkhwanazi kanye noKagiso Lerutla bacija itolo lokuthi uLerutla angayithole senamacala. Inkantolo kibisibanikeza ibhayili ke inkulungwane engama30 zamarandi. She relied on the means of the applicant as set out in their affidavits and is of the view that they will afford the amount fixed. Will you stand up, Mr. Mkhwanazi and Mr. Lerutla? Having said that, the application is granted and bail is set in the amount of 30,000 rand for each applicant. Umqashi wabo kuyiCity of Kuruleni uPhawulile washo ukuthi ke uzwile ke isinqumo senkantolo kanti bazohlala phansi beumkhandlu badingide lolu daba.
We have noted the judgment and we will be studying the judgment internally. However, from our side, what is going to take place now is that the city will be having an ordinary council meeting on Thursday. Councillors will have an opportunity to deliberate on various matters. This might be one of them, and once there's a resolution, we'll be able to communicate to the public. He's still under suspension. The DC process is at a very advanced stage, and I think there will be communication to that effect in the next few weeks. Umkhwanazi usamisiwe emsebenzini kanti uLerutla usazoqhubeka nokuhlala ekhaya njengoba acela izinsukwana ukuthatha ukuphumula. Leli cala lihlehlisela umhla zi-13 kwezokwethwasa njengoba kusaqhubeka uphenyo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Lisekela lenhloko lebuke emaphoyisa kumasipala weTshwane lemisiwe emsebentini uMashi Dlamini itshele ikhomishana yamadlanga ukuthi labo labaletha tinsita bebavumeleke ukuthi balethe tinsita tinyanga letisithupha kuphela nabangakabhadalwa. Dlamini uthi bewanganakwe ama-invoices langakabhadalwa ngalesikhathi kanti lokho kwakhinyabeda kusebenta kuleli tiko. Dlamini utshelele likhomishana ukuthi nelisekela lemphatho amaphoyisa lomasipala weTshwane Sean Poloyes lativumela ngekwalo ukuthi inkohlakalo nekungaphathwa kahle kwetimali kwendeka libukile lehluleka nekubona ukuthi kunama-invoice langakakhokhelwa ngekota ekuqala nayesibili. So how can you find yourself in a situation that you are describing now where there are a whole lot of invoices that have been issued and have not been paid? The question of, deployment of guards, it falls precisely under APSS, and by then it was overseen by DC Poloyes. One, they allow a service provider to continue providing services for a period of 6 months. DC Poloyes says it just happened under his nose. Dlamini uthi umphathi wetimali kulo masipala Gareth Mnisi nguye lowafaka Sergeant Fanenkosi etindzabeni talo masipala. He made Sergeant Nkosi an extension that I must respond to on his questions and so forth, which becomes a very unfortunate situation that transpired. SABC itfola umbiko lothi somabhizinisi Brown Mokhotso ubhalele likhomishana lamadlanga incwadzi akhala ngingadiphathi kahle kwemholo wabofakazi Advocate Matthew Charles Carlson. Incwadzini lebona i-SABC ummeli waMokhotsi uthi leli khomishana livete Mokhotsi njengomuntu longanamaqiniso ngesikhathi etfula ubufakazi. Le ncwadzi iphindze ikhale ngekuthi Mokhotsi bekabutwa imibuto lecinile nalelo ladako. Likomiti lelibuke kusetshenziswa kwetimali tesive ePhalamende lithi umcwaningi mabhuku unikete isithombe lesibi ngesimo sabo masipala kuleli. Skopa sikhulumisana nelihhovisi lemcwaningi mabhuku mayelana nemiphumela ecwaningwa kwemabhuku abomasipala labane lamuhla. Lihhovisi lemcwaningi mabhuku wavelonke lithi kungahambisani nemigomo etatimende tetimali kungacondziswa kwetigwegwe kwalabo labatsinzekako kuphathwa lokungeke kwetinkonileka kumasipala mangangutsikamete engcoko kwetfula kwetidzingo temphakatsi. Lihhovisi lithi kwethulwa 50% kwalokho lebekade kuhleliwe kuthunyelwa idzingo temphakatsi kepha 113% weliphawu lwetimali usetshenzisiwe. Kwehluleka kulawula ngekhatsi kuhambisana lenhlelo letingito kuleminye imiklamo kakhulukazi temandi netenhlanzeko okholela ekutheni imiklamo ibambeleke kuthendiwe lekubese kuhambisa kancane kwethula kwetekhonqa legcinele kubambeleke kuphawu kwemandi lokusezingeni lesetulu. Emalunga ePhalamende ethukile. There are a lot of things that are not done correctly in that particular municipality. And I think in the report, they are also further indicating that even despite having some sort of intervention from joint committees of parliament, your SCOPA, your COCTA committee, and then your standing committee on auditor general, despite those interventions that were done somewhere, I think last year, but there seemed not to be any improvement in that regard. Funve Gauteng lithi litawudzinga imali lelinganiselwa ku-30 billion emarandi kwakha tikolwa letingemakhulu lamabili letidzinga kulesifundza. Akhuluma nebetindzaba eJozi umphathiswa Lebogang Mayile uthi kwasalakala kwetikolwa kuholele ekutheni kugcwale ngalokweqile.
Tibalelwa emaphesentini langemashumi lamane tikolwa letigcwele ngalokwecile eGauteng. Kanti-ke eBovey lekusikolwa semabanga laphansi Alexandra bafundzi bancwabelene emagumbini ekufundza. Although the province repeatedly commits to building 10 new schools per year, many projects are behind schedule, increasing reliance on temporary classrooms as a short-term measure. At the core of the issue is resourcing. Tinjalo nje letikolwa tishoda ngefenisha. Leli tiko lithi lilwa nalesimo kepha kungumsebenzi lobitako. Paint this picture. It's scary to think that there's so many schools that are overcrowded and that we need 35 billion to solve the problem. Lesikolwa sinebafundzi labangetulu kwetinkulungwane letimbili, kanti-ke kuvakasha kwemphathiswa kulesikolwa kubuyise lithemba emtimbeni lowengamele lesikolwa ngekulungiswa kwalesimo. You can see that Bovey, it's like 2 schools in one. So by giving us those mobile classes, it will solve our problems and everything will be fine. Nanobe leli tiko lwabelwa 70 billion wemarandi weliholo lwabothishela, umphathiswa uthi lisadzinga bothishela labasha labangetulu kwemakhulu lamathatfu. Leli tiko lithi licabanga kuvula tikolwa lebese tivaliwe kute uncoba lesimo. Kuletinye-ke masibiye titolo. Tinhlambi temaphoyisa eMpumalanga tifuna indvodza leneminyaka lengemashumi-5 nemfica lekusolwa ukuthi ikhukhulwe ngemanti yemuka nemfula wekomati eKomati Port. Wemkelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Ungatitfola-ke tinkhundleni tekuchumana ngekuthi SABC Tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Tinhlambi temaphoyisa eMpumalanga tifuna indvodza leneminyaka lengemashumi-5 nemfica lekusolwa ukuthi ikhukhulwe ngemanti yemuka nemfula wekomati eKomati Port. Kwanyalo-ke kutholakale imoto yalendvodza kanti nemaphoyisa khonile kuyikhipha kulomfula. Kukholelwa ekutheni lendvodza beyihamba yodwa ngalesikhathi kwenteka lesigameko. Esikusolayo ukuthi umnikazi wemoto uzamile ukuphuma emotweni ebeyistakile wabe sekathathwa amanzi. Sithe sayenza uphenyo lwethu lokuqala sathola ukuthi imoto yomuntu wesilisa ona 59 years ohlala eGauteng eVanderbilt Park. Tinhlambi temaphoyisa ticalile kutfungatsa lendvodza kulomfula lodvume ngekuba yintiki yetingwenya. We managed to retrieve the vehicle. Unfortunately, he was not in it. So logically, he's down in the river. Like you said, there's a lot of crocodiles here, so we can't swim or use small canoes in the water. So we'll be utilizing drones and helicopters because this is a notorious section for crocodile attacks. Kunquswa ummango ukuthi uchaphele nawuwela lomfula, kanti-ke sisengakatfolakali isithumbu salendvodza. Sikubutile-ke mbukeli ukuthi kulandzela kwanza kwetigameko tekumita kwebantfu emifuleni nasemadamini. Ingabe kushoda kwelwati lwekuhlamba yini noma bantfu abasawesabi emanti njengoba bamita kangaka? Umbono wakho uyalandzela. Abantu abaningi manje abasawasabi lamalanga. I-problem kude lwati lebalwatiwe ukuthi nangabe umfula ugcwele udzakula kanjani emkhathini. Umuntu unejazi ujatshulisa ukuthi manje akawasaba bese uyangena atholakala emanti sekamkhuphula. Asihlonipheni emadamu ngoba sonke siyazi ukuthi emadamu akhona lawo ukuthi ungazungene awusaphumi ene sonke leyo siyayati futhi kwesibili sihlonipheni nema-bridge more especially imvula uma yinile. Bantu abawahloniphi manje abasatihloniphi bona kanti nelitiko lahulumende alidlale inzima lifundzise bantu ngetinkinga nangemifula nangemanti. Bangukuthi ukuswela kolwazi nabanye abakwazi ukubhukuda ngoba phela sekwageziwe endlini manje akusafani naseqaleni abantu babekwazi ukubhukuda ngoba begeza emfuleni nabafundisi bagwema indaba ukuthi abantu bayobhabhadiswa emfuleni ngoba sekuyingozi kakhulu. Lona ngumbono wembukeli iSABC ede ethweswa kutiphendulela ngawo.
Sibonakala sitindile simo eMali kwaNyalo kulandzela impelasonto ehlaselwa etindzaweni letahlukene. Indvuna yelitiko letekuvikeleka Sadio Camara ingcenye yebantfu lababulewe. Camara ubulawelwe emtini wakhe eKhathi edvute naseBamako. I-ECOWAS ayihambisani nalo dlame ithi lokhu kuphatamisa kuthula, kuphepha nekutinda eWest Africa. Live lemali lime mandondolwane ngemva kwetinsolo tekuthi lihlaselwe ngamavukelambuso e-Al-Qaeda kanye newe-Taraki. Emavela amanye indawo akahambisani nalolu dlame. Bahlati betekuvikeleka bathi lokuhlasela kugcizela tinhlelo tekwesabisa letibuyena lohulumende wa Assimi Goïta. Lelive lisazile kushona kwenduna yamasoja Sadio Camara. Honestly speaking, I'm so sad because I was told about those news last year. As I'm not living in Mali right now, but I was told, unfortunately, he's dead, and his wife and 2 of his children. Tiphathimandla eMali tethembise ukuthi setawulwisana lamavukelambuso. This is also an opportunity for us to call on the public to remain calm and composed. I believe the terrorist objective is to undermine national unity and instill fear, but we will never give in. Live laseMali liqinisete kuvikela kwalo neleRussia kanti alisekho mdzimunye namava asenshwana eAfrika kusula kwendeka lokuthathwa kwemibuso ngendlovu yangena nga-2020 nanga-2021. These terrorist attacks have unfortunately resulted in 16 injured, including civilians and military personnel who are being treated by medical personnel and limited material damage. I-ECOWAS lekuyinhlangano yebunye bemave asenshwana eAfrika icele bohulumende bede kuphepha kanye netikhungo tesifundza nabantu abahlala enshwana eAfrika ukuthi babumbane kude balwisane nesihlava semavukelambuso. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kunasindisiwe mlangeni ke kuletihamba embili letiphume embiteni kuligwalagwala FM. Wotanato sindisiwe. Kuwelindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sibuka ludzaba lakaGiso Lerutla na Julius Mkhwanazi njengoba bebavele enkantolo yaseBoksburg namuhla sabe sikhulumisana naDo Tati Tetemthetfo sophindze sibuke naye inyanga yenkululeko kulelive leNingizimu Afrika ukuthi lelive selisebene kangakanani ukuqinisekisa ukuthi lilwa nekungalingani. Angithathe intsambo ngitibuyisele eGoli. Mbukeli tingako ke itala muhla siphinze sihlangane ngalwesini letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa ke isimo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusehla namuhla ngwalelo muhla ngisho ke ukuthi mathuba emvula bonakala amahle kakhulu kati mabuka ke tifundza ikakhulu kati kwaZulu Natal inyukele eMpumalanga nasevelele ngomakhelwane Kingdom of Eswatini kanjalo nengcenye yesifundza ke la eEastern Cape kanti ke likhombisa ngibonya mabuka ke la enkabeni elive ngwalelo muhla kanti ke naselangeni la kusasa chubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba beleseleka 60% cishe ke enkabeni elive achubekile ngaye ke la 30% mabuka ke la eMpumalanga elive ngwalelo muhla njengoba likhombisa ke la nekuvala mabuka tifundze lethelugwini elive ngwalelo muhla kanti ke isixwayiso lesivala ba South African Weather Service likhombisa ke kupha magagazi lwandle mawubuka ikakhulu kati etifundzeni lethelugwini nelive ngwalelo muhla kanti ke masichubeka sikubura naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso salo ke lwandle njengoba lichubeke njalo nekugupha ke emagagazi kanti ke liduma kakhulu mawubuka ke la cishe ingcenye yesifundza ke la iNorthwest kanjalo nayo ke la iNorthern Cape masikubuka ke mazinga ngishisa kutseme njalo elangeni lakusasa masibuka ke sifundza eGauteng indzawo lithwana nabo Carletonville lapha ku21 22 eJohannesburg kanjalo naseSprings likhombisa ke la kuphola naseVereeniging nga21 ngwalelo muhla kanti ke esifundza ke iLimpopo indzawo lethwana ke la nabo liphala lapha ku26
26 lifuthumele kuleto ndzawulo leto kanze ke lipholile umusina nga 2419 mabuka ndzawulo lefana nabo Tsanini kanjalo nakubo Bakersford ngolalo muhle kanze ke sifundza impumalanga ndzawulo lefana ke lana nabo eMalahleni lapha ku 1921 esekunda 19 kanjalo nase Emelo kanjalo nase Mkhondo ngolalo muhle lipholile ke Carolina kwehlele ke eMbombela ngaye ke la 18 ngolalo muhle kanze ke sifundza iKwaZulu Natal ndzawulo lefana nabo Vryheid lapha ku 20 Ladysmith nakhona likhombisa kuphola bo Pietermaritzburg 23 eDurban kanze ke 22 mawubuka ngale ePort Shepstone ngolalo muhle kanze ke sifundza Eastern Cape ndzawulo lefana ke la nabo Komani lapha ku 17 ngolalo muhle Makhanda 20 mawubuka ndzawulo lefana nabo kono Jole Gqeberha lapha ku 21 likhombisa kuphola kuleto ndzawulo leto ngolalo muhle Western Cape ndzawulo lefana nabo Vryheid lapha ku 25 20 Beaufort West wehlele ke kubo George nga 18 bo Mossel Bay lipholile kuleto ndzawulo leto kanjalo nabo Cape Town ngaye ke la 20 ngolalo muhle kanze ke Northern Cape ndzawulo lefana nabo Springbok lapha ku 25 23 Calvin Sutherland lapha ku 15 kabe kubanza ke ekseni ngaye ke la -1 kepha ke 21 mabuka ndzawulo lefana ke la nabo Kuruman ngolalo muhle kanze ke sifundza Free State bo Bothaville lapha ku 22 kanjalo nabo Kroonstad bo Frankfurt nakhona likhombisa ke kuphola kuleto ndzawulo leto nabo Bethlehem ngaye ke la 18 ngolalo muhle sibuka ke la sifundza ke iNorth West ngolalo muhle mabuka ke la ndzawulo lefana nabo Rustenburg lapha ku 21 kanjalo nabo Potchefstroom ngaye ke la 22 ngolalo muhle kungakube ngikuphathele kona busuka bube lobuhle